Nukasta, mga sawakan, Juan anak ko. Uwan na lang. Ay na. Nagsaya at nadamag dayta. Ay maragsa ka naklaunay anak ko. Masadutak ko man ang mga asawa. Nga madumot nga mintimang kankansyaw kanyak. Kasursuron ko pa yung matimakan kansyawan. Makadandanog ak no damang kankansyaw kanyak iti baak. Ay na, kasla di ka pala na iruwam kadagita at tao. Amumbait nga ado ti managkantyaw dito'y lugar tayaw. Huwag nga rod Amin samot na natatao dito yung lugar tayo kat managkantyaw. Sapay no isuda mat ti kantyawam, mapikunda. Alala, di mulatan ikaskaso dagita at tao. Sa nabalay, ta saan da kantaw na makantyawan, ta mga sawa ka na nakaw. Huwag matkat di agsagana kayo nga rod, ta dumanon tayo nanan. Sino nga'y may asawaan ni Juan Kasinsay? Taga kabangibang nga ilay, kasinsin Juway. Agkasaran jay ka nakam, awan taon ti kankantsawan yaw. No kasta, graduate nga rodan ani Juan iti kinabaak in sandalya. Ay, huwin na, kasinsin. Naimbag nga raw ta nakapanunot mutlaang. Kuna lano sana ko na maadaan iti apo ko. Kahit naimbag no ubeng jay asawaan na. Amangan mat no bumakitain, di saan mat la makaanak no kasta. Ay, ubing pay jay nubya na. Agtawin la iti 25. Ay, kalalaingan na nga ron makaanak pa'y daya iti 5 no 7. Ado na itapito. Uray talulaeng mayatain. Malangaraw, nasayat unay ta makaasawan ni Juan. May kanmanan iti lauya ti bibig na tao. Asino ti alain nyo nga abay inton kasaryaw, Juan, Edna. Jak amo ka ni Edna, na. Isaw ti makaamo ka na kita. Ay, kwa, agbingay ta Juan. Mangalak iti partidos may ta mangalak kamot iti abay iti partidos yaw. Ay, uwin may mayat no agbingay. Hala umaw na kita'y baak. Tay suda ti agabay anak ko. Anya? Ay, marang makaasawa damot tayo no agabay da. Naimbag no kayat da. Ay, kayat da. Pay kita sa adun ngay. Bayam, tasyak to ti mangibaga kadakwada. Adaw, ti baak akakabagyan tayaw. Sige nanang, tapagpaparisan tayo da. Iparis tayo dagiti kakabagyan may ababalasan kan babaraws. Naimbag lakit din, ten salbar na kiti kinabaak, Edna. Ay, win awan ton ti mangkangkantsaw kan kaakas iti naibagam kanya. Huwag nga raw, may istresak ide tunggal kantyawan da. Isungay ta, nga, dagita ama nagkantyaw. Napintas kan ubing pa'y tinaasawa ko naman. Basta di ka ko magbalbaliw. Juan, sapay ko matagtali na ti kinasingpag mo. Uy, apay ko mga agbaliwak ngay. Inborn ni kinasingpot ka. Isa amatayak madla na singpot latta, Edna baka. Itatanalpasan ti kasarta. Aghani mon ta mamut, Juan. Pailaan. Saan na ita hanakani mo? Gastos lang na ita. Kasta nga minti naramid ti kabsat ko dinalpas ti kasarda. Naghani mon da. Idi kwan, nagsikog adagos di kabsat ko. Kan uray di insan ko. Kasta mo lang ti naramid da. Kan tagayim ko. Nasikugan da maadagos. Kat sika aghani mo tangarod no kastati ko nam. No siyak lamay sa oray saanan na ita. Ang mala, pagbigyan ka, Edna bakit? Nakasangput kay mo gaya mo anak ko. Ay, kumusta nga iti honeymoon yaw? Mayat ana na. Iso na lang, takas lang na bambano kaklaunay.
Ada yung amin na lugar tinapanan may. Madungaal daw yaw itinapanan yaw. Sigurado daytan. Maadda anak laki ti adago sa iti apukaw. Una. Namnamaan niya, ngayon ton umay abulan, masikugan na Edna. Ay da! Sa ite na kao na makakita iti apukaw. Ay na! Karuprupak tukuma. Triplets ko mati sikog na Edna, tapno mamaminsan. Tauray hoston ti triplets no kaskasanaw. Ay! Nagmayatan ngayon no triplets. Ngam, uray singin. Ayos daytan anak ko. Uno, uray may sa mayat lata. Ngalangar, iturog ko man biit na nang. Kaslak mo't agtrangkaso nagapoy ti bannog ka. Edna, kumusta nga iti asawa na? Ay, mayat alin eh. Naragsak. Kahit kasanaw, nasingput mutla ka day ni Mang Juan. Kuwan nagagat pa yung agtrabaho. Nawan trabaho na, saan latang agtal na. Di lararamidan na ijabalay. Ay na, nagmayatahin. Ay, awan sa pa'y bisyo na. Awan apulos, Lini. Trabaho ate, bisyo na. Kat, intriga na mula ang te matmatgadan na kin ka. Kuwan siyak ti para igamit ti kwarta may. No, naimbag pa'y. Ngamsyak ngay. Ay, sugador lang nga ro din jay asawak. Artag kan babairo pa'y. Uray kumanusan ng istambay. Ay, konsumisyon na jay asawak. Kat, kasano nga ro dagiti limang anak yung ay, no awan trabaho nila kay mo. Ay, nailumlum kamin ay iti utang. Puro utang ti kan-kanan may, Edna. Isu nga ay na po apalan ka. Tanakatumpong ka iti nagagayt ka nasingput nga asawa. Sana kas iti asawa. Nakasadsadot. Diyay lamamutaw ti pagkagatan na. Awan ka di pa'y Edna. Ay, awam pa'y ngarod lakay. Kunak no addan ngam na dilay lagayam ti panagbinolan ko. Apay ngay nga ta. Kat ipaspas nagtamot ti makabukal iti anak. Un ngarod Angam di ta mapukawan iti namnama lakay. Ay, mambanog laeng no talaga nga awan. Ha? Apay ngay nga ta. Sino nga tangay kada diferensya na kadata? Awam mo siguro, Juan. Saan nala siguro at tiyempo pa'y ita, Wano, ada puliyo abaaw, wano Lopez. Awam mo't, Pulimin to pa'y tinagadot anak na. Tadagiti kakabsat kan kakasinsin ko ka pinaadwan day ti anak. Imposible mo at siya ti ayan ti diferensya. Awan pulimi akasta. Anusan tangarudan at agura hilakay. Saan na pa'y siguro at tiyempo ita. Urayan talatan. Kahit kasanungay, insan. Nakabukulain dahuan iti anak. Awan pa'y magkasinsay. Mano abulan dan nga agdindin na. Saan pa'y mo lang agsikog ni Edna? Nay, apay nga ay. Kumapoy sabat jay kaanak kasinsay. Ay, agawaan na tasambutan na tiagputaw tanay. Mapanan titawad na. Kasta nga rod mo ti ibagbagak, insan. Ngama, talagan sa nga awan pa'y. Lang asawa kang agpaisaw. Ngam awan mo't puton, maho ka anakan. Adan to, uncle. Kumapoy kan samot nga main ka anakan. Nangikas kasar ka pa ilang araw. No awan mo't putot mau. Awan useless ka anakan. Apay aya, adi dagsarsar dengan akan kancawan uncle. Hindi awan pa'y asawak. Kanayon ti kancaw yu kanya kamay sa kabaak. Itatanang asawak. At dalatamot pang kancawan yu kanyak. Apay akasta kayo? Nanay. Ay, di ka nga rod agunget. Abarok. Rabak ko lang, mate. Di ta kayo malangan.
Tama nga no makadano ka kadina oras iti kalbo alakay. Ha? Edna, manutawin mo? 26 ko na, friend. Ala, sambuto mo ati aganak tanay. Mapaano ti tawin? Ay, awam mo nga rod. Apay no, aghanimon kayo manan. Sa balimot a lugar, ti papanan niyaw. Busy ni Juan. Kanayon ti overtime na iti trabaho na. Ipagam ata aglibay laang. Uray man agawa no awan to mo anak namang tawid iti apelyido na. Huwag nga rod. Sige, padasag to nga ibagakan ko na. Ano kaya na? Apay, saan mo ka di mabalin ti aglive iti trabaho, Juan, lakay? Apay aya bakit? Aghanimun ta kumamanan. Agrelax tamot uray sagpaminsan laang. Bareng maadaan tan iti anak. Padasag ta ka di taghanimun iti sabali manen a lugar. Ay na, gastos la da ita. Kan sayang ti trabaho kung naglangan ak. Italaang manan nga aglive ka. Kladen, bambanog la da ita. Talaga siguro saan ta agasat ti maadaan iti anak. Di ta kumamapukawan iti namnama, lakay. Napukawan tinamnamak bakit? Aklunan talatan no talaga asaan ta maparaburan iti anak. Saan mo't laadata ti kastan o bilang lang? Ado, ti awan anak na dita. So nga ayos lang dita. Alala, maturog takit din. Nagsapa pa'y laang maturog tan. Tawan mo't aramidan tan, di maturog tan. Kasano nga ron na maadaan tayo iti anak, kag sadut-sadut ka mga men. Bambanog lang dita. Maturog takit din. Apay akas tatilanggam nga imay dito'y balay, Edna anak ko. Ay, naimbag pa'y ni manang ko, masikog man gaya mo, nanang. Ha? Dayjay ma, itakabsat mo may. Di na mo ti aktipid iti anak. Basit pa'y la dya inaudi nga anak da nga masikog manayin. Mayat ki di ati adut anak na nanang. No, adda maipakan. Ngam kas jay mo nga raw nga awan trabaho jay bayaw mo. Jay mo la agputaw ti paggagutan na. Nagagait nga agputot day jay. Ay, sana all nagagot. Nagagot mo jay asawam Kanayon pa'y nga raw ti pa nag-overtime na. Nagagagot mo nga ada yung nila kay mo Gamjay asawa ti kabsat mo, Edna. Saan nyo amawatan ti kayat ko asawan? Ah. Saan dak amagets, nanang? Oh, adto iti sweldok bakit? Nainayon di tan ti bayag ti overtime ko. Kompleto reta. Mangidulin ka man na, tapno adalat ta savings ta bakit? An-anwan ta nga iti adu nga urnong nawam mo anak tayag agawaan ta. Di mo namnamaan na ita. Talaga siguro saan ta na maadaan iti anak. Lipato mo, ti may papan iti dayta. Ay, basta siya. Sana ka mapukawan iti namnama. At danto pa'y dagiti kalpasan ti 5 atawon apan nagdanada sa danaadaan ni iti anak. Ay na, mambanog dayta ko nakmayt. Awan daytaan. Ngala, inka agitasaran ta, mangrabi itakit din. Kalpasan na, maturog ta. Dagitaw, anak ko. Kakastoy ti kanam, ta healthy foods dagitaw. Makatulong ka no dagitoy ataraon tapno agsikog ti may sa babae. Ha? Haramidon tayo ti amin akabailan tayo tapno agsikog kan anak ko. Wino, padasam nga tati agpailaw. Ay na, saan na masapul dagita, nanang? Awan kastay padasin anak ko. Bareng agsikog kan. Di anak yo ati kasarita yo. Taiso tayan ti problema. Apay aya. Kano nakasadsadot? Ha? Sadot nga. Bambanog kanulaang dayta. Pampanunutin na ngamin, asaan kami kanon ama paraburan iti anak. Naklon na kano dayta, nanang. Anya?
Naminado ka no na pinadas mi. Ngam awan ka no latta. Iso ama sa duten. Anya! Apay Juan, masadsadot ka kanumitan kunajay asawam. Masadsadot nga. Naggagitak tupay. Kanayon ti overtime ko iji opisina. Kan oray day off ko. Sumre kaklatan ako ta iso pa ti sweldo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Napukawan ka mo kanaon itinamnama amaadaan iti anak. No pinadas mo na minsan, wano namidwa, wano namitlaw ket awan, huston, bambanog laday ta. Ha? Bagbagaan nyo man kaya di niya manugang iyo. Ipilit nanto, matyag sikog, ket talagang harod nga awan. Saan kami siguro ang maparaburan iti anak Ay, ubing pay jay asawam anak ko. Agsikog pay day jay. Basta aganos kayo. Di kay ka di mapukpukawan itinamnama. Basta na po kawan, tinamnamak na nang. Ipilit mo kit din, no talagang nga awan. Bambanog laday ta. At iti sweldok bakit? Medyo dakkel tinasweldo kita. Ta nagsasaron no ti panag-overtime ka. Yag mo nga rudan. Nay, apeng aglaladot ka ang mga awat iti sweldok ngay. Saan kan samat ang naragsak bakit? Kasano? Agawa ka nga agawa. Ngam awan mo anak ta. Uray may sala kumatagbalin nga anak ta mo. Tapno da kumamot ay wanak. Ta makaburing mo taggigyan latan dito balay. Saan tan ama paraburan iti anak kunak mo? Isalipatan mo na ta. Ay, pampanunutak pa'y kitin tagtrabaho. Makaburing mo, awan ara-aramidon na. Saan na masapol nagtrabaho ka? Bakit? Umdas ti sweldok apara ka data. Alakit din. Masapak pa yarong marno bigat. Diyak kaya tagpuyat bakit? So maturog ta. Napanandiad na nanang. Nay, ija ka amo Awan ijay siledyo aya. Diyak mo't nariingan. Kan awan dagiti kawas na. Anya? Napadan na nga rodon ngay. Awagam anak ko. Diyak makontak ti cellphone na nanang. Hello, Edna. Apay nga italang agring ti cellphone mo. Ayan mo. Adak dito Manila. Ang trabaho ak dito eh. Naglibas ako nata di na mga min palubusan nga umadayaw. Anya? Ay, agawid ka kuman bakit? Sa anak mo't ngagkurkurang iti kwarta? Maited ko mo't amin nakasapulam. Basta kayat ko ti umadayaw. Ka nagtrabaho. Maburing ak dita nga nararamidan na. O sige, bye. Hello. Hello, Edna. Mabit lang. Hello. Nay, anyat sang sangitam, Juan. Nanang. Di mat agawid ang... Mano atawan na ni di Manila. Di mat agawid ang... Nay, anyat ko na aya. Sagpaminsan lang ag-text. Pasaray di na pa yan sumbatan ti awag ko kinkwana. Anya? Nay, apay nga tangay. Diyan ka mo na nang... Insukat nagsamot tan di manugang yaw. Ay, di kag pampanunot iti negatibo anak ko. Makumikom la siguro iti trabaho na. Ay, awan. Pinanawandakan, Juan. Insukat dakan iti obeng. Magulimag kay man matanggal. Imbas na patib ka rin yung tipakinagam ko. Kastamot ti bagbagayaw. Ay, damag kumat nga main nga agsadot-sadot kakanaw. Awan talaga nga isukat na ka, ano kasta ka. Mano atawin asaan na nagawa? Awid na Edna. Umawag paigan ka. Sana na kan? Nabayagan nga awan komunikasyon may. Anya? Ay, awan nga roden, Di kan mangnamnamakin ko na barok. Amangan no insukat na kan.
Papanam, Juan. Iji Manila na nang. Inaksapulan ni Edna. Anya, ay anak ko naglawa ti Manila. Amom nga raw ti pangsapulam kinkwana. Makamulitan. Agpaspasara ka ko na. Barang makitak ti asawa ki jay. Di ba't ngamin umawawag kanya kon. Ay, agpakuyog ka nga rod Tadi mon sa amo ti turturungem ijay Manila. Una nang, natulag kon ni insan ko. Dua kami amapan iji Manila. Insan, nakontak ko ni Edna. Kahit anyat ko na na. Imbaganan ti address nga yan na. Ijay ti papananta. Imbagam ti ipapantay jay. Ay isaan insan. Isu akla aton ta. Alaman nga ron. Mapantang nga ron din insan. Naimbag nga oras mo, Edna. Adda kami, kadwak ni insan ko. Ha? Kumusta ka, Edna? Agyamanak ta na sa pulan kamutlangan. Ako rin ka. Apay nga'y amasikog ka. Uwan. Di kay mabalin apastrakan ta. Dati asawak ni ta unag. Ha? Ha? Asawa? Anyat kayat mo asawan? Sorry Juan, adan sa bali nga asawak. Kat may katlunton nga anak mi to'y sikog ko. Andiya. Iso adi kan mang namnama pa'y kanya ka. Lipatan na kun, tanabayagan alinipat ka, Juan. Ila. Juna, kano nga tanga itad ni Madam ti sweldo tayo? Dahita ti Jack amo, friend. Panagsusweldo, idi kalman ngam. Awan mo tinted na. Kanayon langan nga mala daw ti sweldo tayo. Ay ka, tanusan talata at aguray. Itid nang tumula siguro. Ay, kas ano nga rudan nga jay, dit me, no kasta lang. Sapay na ibus ti kwarta kon. Kano laang iti nag-break kayo iti nobyom, friend? Itadamanan baro ang nobyom? Kat siyempre ada nga rod reserba nga ko nada. Ay, Apay, iso na lang ayate ada reserba na. Ura siyak mata. Ay, gayam, kumusta kayo matan nga ni Philip? hey, nasaya at latamot Sa paminsan laangan amapan iti inuman na pagtrabahuan ta. Kat enaklon mon. Saan pa'y? Pagpanunutak pa'y man anaimbag. Ada pa'y ngamin ni Carlo. Agdat-daton mo't laang dahi jay kanya. Ni Carlo nga katrabahuan tayo. Wen, jak nga rod amo no, asino kadakwada ti pilya. Ay na, sa wakas, nakasweldo tayo matlaangan. O di, matuloy yun, ti date yo. Ay, katuwan Apay, kapoy. Ay, anya nga oras, ti panagawid mo. Agsapanton Ay, pagturugam nga rod. Iti boarding house jay kadik ko. Awan ka no ngamin kadwa na ijay tanagawidan ni Adiyang na. Ay, no kasta nga rod, paumayok to ni Philip dito boarding house ta. No, okay lang kin ka Sige lang. Awan mat problema no maipapan iti data nga banag. Kita lang Juna baka no makita di bakat nga landlady tayo kat ay. Adumanan nga ibagbaganan. Mangibabaen tumanan. Nakitak ti lalaki anang sukon iti best friend mo itay Jonah. Asino da itchay? Ay, kwa, nana. Di mo ibaga nobyo man ni LV da itchay. Ay, saan mo't siguro adakas no makirelasyon man nana. Single mo't tong tigayim ko? Anya? Babae kayo ngam kastakit din. Agsisinukat ti magsuksukon kada kayo. Nudaddo ba, agsisinukat pa iti umayin yo iti boarding house yo. Tinapatag akit, agbaybayad kami iti abang minana. Concern naklaan kada kayo iti gayim mo. Mawan ti rumba nga pagdanagan nyo, taam mo mi ti araramidon minana. Ay,
Narigat ti mailawlawan, basag. Nay, simangput ka mo, gaya mon, Elve. Uwan, nasa pa nga nag-awid ta baka makita nakman ng jilandli dita. Apa nga agsapati pa nag-awid mo, kunanan tumanan. Nagtuktok nga rod idirabi Salsaludsudin na, no asino, dyan ang sukon kan ka. Talaga matdata nga bakat nga, anya kumatibibiyang na ngay. Saan mat nga iso natimang pakpakan kanya ta, di ba? Wen, amo pa'y man mo't itiday tabak. Sapay nakapigpig sa tiniwat na. Saan mat ngamin nga nalakatag sa politi boarding house? Ay kaganos talatan Naimbag dito ita libre ti danom ken asidagpay ti pagtrab-trabahuan ta. Sa bagay matkit ti Ay, ni Philip ngay. Ay, nagawi dun nasapa mo't arimwar. Kat, kumusta mo't ti Decho? Mayat lata friend. Hang kami nga ng restaurant. Nag-take out kami lang ang itikinan medyo boarding house na. Ay maturog ka nga dun Madlaw na puyat ka. Kaya dapay trabaho tayo ton rabi Anyat mapaspasamakin ka, Elve. Itay pa'y ang makadkadlawa. Kasla saan ka nga okay. Ay, maulawak nga rod. Apa yan? Hang kumana mo. Ay, mabitlaan. Takasaritak ti bosta. Ibagakin ko ti kasasaad mo. No babalin katagawid ako kumapay. Talaga nga hangkon nga kaya ti bagik. Ay, uwan. Isu ti ibagakin ko Di bali taman manulaang mo ti customer tayo ita. Ala, panawan ka pa ta kasaritak ni boss, wen. No kasta, masikog ka, Elve? Ang kupulos nga yung pagharap nga agbungat napasama kada kami iti dayjay nga lalaki. Ay, una yung nagasat ta. Ni, anyat kahit mo nga sawan, hamoy baga nga masikog kamat. Kasta nga rod, friend. Imbaga ka ni Philip, idi na palabas sa lawas. Di namat makaklunti si Kuko. Ay, no kasta, agpadata nga rod. Oray ni Fred, awanan bibiyang na kanyak. Linukunak na dyan nga lalaki. Ti ko na nakabsat na ti kadwa na iti dyan nga boarding house. Nga mahan matgayam. Nubya na matgayam dayjay. Anya? Kasano ngayon ti trabaho ta? Numamuan dati kastoy nga kasasaad ta. Sigurado nga papanawan data. Ay, mailimod tapay. Agtrabaho tapay iti uray manuabulan, friend. Nasken nga agurnong ta. Tapno adda pangrugyan ta. Agsarita tapay man, Elve. Ha? Apay ayan na naingga? Idi pa'y napalabas sa bulan amakadlawak. Ha? Masikog kayo kadi iti gayem mo. Nana. Ibagam ti pudno kanyak. Madlaw ngamin na dumakdakkel ti tiyanyo adwa. Tangiwat yung mata. Nagpigsa. Kababain ka dagiti lumabas nga tataw. Ngam, agpaisaw masikog kayo. Wan nana. Ay na. Daitan ti bagbagak ka na kayo. Oh, anya ngay ita. Nailawan kayon. Kat, ayan ngay, dagiti nakasikog ka na kayo. Awanan. Awan ti sir bidagi dyan nga tattao. Anya? Ay, sana mabalinti kasta Kasi kayo, no di na kayo tulungan. Ay, awan maramidan, men. Nagpukawan nga kaslasok dagi dyan nga tattao. Awatan milatan ati kastoy nga gasgasat me. Ay, nagrigatin ay ati kastoy, friend. Ay, naku nampay. Imbag atahan nga dakkel ti binayadan tayo ospital idinag-anak ta.
Narigat latagayam no awan ti kadwa, friend. No awan maibaon. Uray na dagsin na trabaho, kapilitan nga ramidin ta. Kat ano santan Anya nga rod ngay. Ay uwan. Awan ti plano nga agawid ijay lugaryo. Jak kayaton tagsubli ijay. Tawam mo lasang petak ijay. Taam mo ta broken family kami. Kahit si Kangay. Uray siya ka? Awan mat lang ti sang patak ijay. Ta nabayag matan nga natay dagiti dadakkel ko. Awan mat kakabsat ko. Isong ay tuyakon. Ay, no saan ta nagtrabaho iti dayjay nga inuman. Saan siguro akas to'y tinagbanagan ta. No siya kakat. Hanakon nga agsubli iti dadya nga inuman. Kan hanak matlangan nga makirelasyon. Anya? Narigat ti mailawaan manan. Guston jay na minsan nga nailawaan ta. Hantan nga nayunan. Sa bagay, friend, husto ka. Narigat tagsapol iti lalaki a responsable. Iti kastoy nga sitwasyon tatadta ay na. Talaga nga marigatan ta. Iso nga agtulagtan niya. Hantan nga makirelasyon kahit kailan. Agpapadamat lang dagita nga lalaki. Madamot kit di puntom. Narigat ti makatumpong manen iti irresponsable. Di bali takanayon mo't nga agkadkadwata. Uwan hanta nga kasapulan ti lalaki ti biyagtan niya. Nangyaga kiti tinola, nakong. Ay na, agyaman kam unay nana. Nakaturog pa'y mo't gayam dagiti anak yo. Uwan nana, uray ni LV nakaturog pa'y ta napuyat idi rabii. Ada ka di pa'y bagasyo. Ada pa'y mo't nana. Ni bagayo laeng kanyak no kasapulan nyo titulong ko. Ada aklaeng ditoy. Pagyamanan mi unay nana. Uray no kanayon kayo asung batan idi kat nasaya at kayo latta kada kami itigayam ko. Uray natangken ti ulo mi adwa kat di na kam pinapanaw. Basta di yun ulitin ti kamaliyo. Una na, kun saan kami mutlaangan nga agtrabaho iti dayjay nga inuman. Awan na. Mangkita kayo laangan iti daduma a pagkwartaan nyo. Mabalin nyo ti aglako iti makmakan dita sangwanan. Wano saan ipadas yung ti ag-online selling. At least, makaduwayo pa'y dagiti anak yo. At iti bingay mo, iti napaglakwan ta, pren. Oh. Uy! Ay, ha? Juna, asino jay lalaki nga kasarsaritam tadtay? Dayjay ka di? Ni Jacob dayjay. Agararam kanyam. Nobyok kit din, pren. Anya, kano pa'y? Apay nga han may bagbaga nga dagayaman. Agararam kanyam kat inaklon mo pa yan. Ay, kunak ano nadlaw mo? Unay kamatan? Di ba nagtulagan ta nga awan ti makirelasyon? Kabalan ta mattiagbiag nga uray awan lalaki. Kasanon ngay? Amang anuhan nga mapagtalkan man ang dadya nga tao. Ala, nasaya at atao ni Jacob. Saan akas kadagiti lalaki na amuta idi? Ay kanuan gayam. No malpas ti balay nga ipatpatakder na. Ijay kamintong nga agnaed. Ha? Panawan na kami ito yan. Ay, kwa, pren. Mariknak ngamin desidido ni Jacob amang ikalay sa kanya. Ay, unay matan. Han nga kasta tinagtulagan ta edi. Pren, di na kumaguraan, Ta sino nga iti hanga gumura no kasta nga try duranak. Han mo nga tinungpal titulagan ta. Nagasat kalaunay tanaam-amom ni Jacob, Jonah. Uwan nga rod nana. Agsingsingput ka na, o nagasat ka, tada lalaki anang seryoso kan ka.
Una na, kan agyaman nakadagit ti tulong yung akada kami, kabayatan ti kaadami ditoy. Nawan na nyaman na. Di mo lipatan ti sumarungkar ditoy no saan ka abisi. Una na, di kay madanagan. Niningay LV. Anyamot nga ti plano na. Ag nauddalat ta ditoy tawan mo't daduma ang papananda na. Kinapod no na. Nasakit, tinakam jay gayim ko kanya. Oh, apay ka no. Gapo, tan nakirelasyonak manen. Nagtulagan mi nga min idi nga awanan ti makirelasyon. Ang naamamukmut nga rod ni Jacob, nana. Aniya? Alala. Patsyak, maawatan na kan tumatlaang jay gayim mo, John. Di mo ko magurguraan jay gayem mo, nako. Asino matehan nga gumurangay? Kasdya mate na ramid nan. Agbalin kakit di ko maanaragsak para ken kuana. Di ka madanagan. Kas ken kuana, maamamom tumet ti lalaki para ken ka. Ay, wen gayam, mabalin nga ibatiak ti anak ko kanya yo, nana. Apay, sa dino ti bapanam. Agbiro kak kumaiti pag-ubrak. Oo, sige. Siyak ti makaam mo iti anak mo. Ket saysaya atem ti agsapol iti disente at trabaho. Iti kasta, maited mo dagiti masapsapol ti anak mo. LV, anya dyan nadamag ko. Inuman mo't gayam manan ti pagtrabahoam. No choice nga rod, nana. Kita ata amang ano mailawan ka manen. Ay hanto nga mapasamak data. Sigurado am laeng. Hang kayo kadi nga madanagan. Araramidak man ti amin, tapno ayatan nak da nga tedi. Tapno ikasarnak mat. Tedi? Wen ni tedi. So kay may itiinuman nga pag-ububraak. Agpaparamakan niya nang nakit din nga panpansinan. An nga makarek na. Iso nga aramidak man ti amin nga kabalak. No kailangan nga gintutumbuyak. Tapno agbalin kami nga close. Aramidak. Iawit konta ito da nga tidi. Pangaasim. Pilyum anaimbag ti lalaki apakiinayatam. Nangrura kat adan anak mo. Tanyat pa nagkitayo kanyak. Jak amo tagpili. Inuman manen tinagamamuan yo. Di mo amo ti husto a kinatao na. Jak kaya ta mailawan ka manen. Di ka agdardarasudos balasang ko. Uwin, nana. Good. Matuloy ka di matlang ti plano tayong agsyat, Teddy. Wen, iti boarding house ko lang. Sige nga, Rod. Siyak ti makamoy ti arak nga inuman tayo niya, pare. Sakto mati makamoy iti pulutan. Agtek sakto kanya kalpasan ti trabaho niya. Wana, orayak di text mo. Ayabag to dagiti gagayam ko, tapno adda kadwatang agsyat. Dato ti ginatang ko nga arak, pare. Upat nga bute. Nagadong. Kat kunak manumay dagiti gagayam mo nga kunam. Sana sigurado na makaumay na. Di naman triplayan ti text ko. No, handang umay di dua talangan nga agsyat niya. Ay kayo na. Apay kapoy. Kat anya nga ti ginatang mo nga pulutan, pare. Nagluto ak iti adobo. Sige nga ron. Irwar mo taro, gyan takit din ti agsyat. Pangururayan ta kadagiti kakaduwata niya. LV, madlaw ana hangover ka. Wana na ta nagshot kami ka ni Teddy. Sigurado ka abaro pay dayjay alalaki. Uwan nga Rod, single ni Teddy. No agbong at tinapasamak itinagbaatan medi mayat manan. Sigurado nga ikasarnak to. Ikamat ko ati bagik kanyan ano agsikugak. Ipakitak man ka ni Juna nga hanlang nga iso nati ikasarda. Oray siyak mat Ne. Palagipan ka manen LV.
No anyaman tinagkamalyam idi di mun ulitin. Kasano no itarayan da ka man. Nariga ti mailawan manan balasang ko. Tidi, aday bagak kanyam. Anya dayta? Ibaga mo, tadapay papanakin ton madamdama. Ay, masikugak. Anya? Nagbunga tinapasamak ka data idi napalabas nga bulan. Ay, pangaasim man, Elvi. Di nakangawin iti kasta. Hanak nga kang angaw. Ibagbagak tagpaiso. No ang kang amamate, ada pa manaknak ko. Nailaw ang talaang iti day di arami. Tagpadata na bartag. Ngam saan ka nga ayatan? Urayan niya taramidak talaga nga hanak kayat. Hanak nga ayatan. Hanak nga kalaysa nga uray masikugakon. Sana kaskan ka ti babae at type ko. Kan may saka atumboy, saan ka di? Ay kwa, hanak ka di nga tumboy. Kun kunak lang dayjay. Pudpud no nga babae ak. Basta saan ka nga ayatan, Elvi? Apayad da ka di parikot mo, Elvi. Di ka agro nga, mga numariing ti anak mo. Habay, anat na pasama kaya. Talaga nga awan namakit na dyan nga tidi. No di nakakayat ti may sa lalaki, di mo ipilit ti bagim. Kasano nga ron nga iti si Kuko. No kasta, masikog ka manan. Uwan nga ron nana. In black nak pa yan ni Tidi. Nag-alis matlang iti boarding house na. Day tanti bagbagakken ka. Kaasi ka man nga roden balasang ko. Awan ka di ti trabaho ita, Elvi? Ay, agla ko aklangan iti merienda, nana. Nasaysaya at pa'y. Tapno mailiklik kamot laeng iti pakaisang makam. Ay, jakman amo no apay nga kastutigas at kanyak. Ish. Agpanunot ka nga minanaimbag, sakbay nga aramidem ti may samanag. Narigat ti mailawan kunak nga ruden. Sikan tumot laeng ti nakakaasi iti udi na. Ay, no dim ngagak kumakanya yu idi. Talaga maudi ti babawi. Ang manyangay nga rod. Agsingsingpot kakit ti. Dumteng tulat at lalaki may kari para ken ka. Iti kasto nga sitwasyon ko, ada nga tapay mang ayat kanyak. Nga oray may saak nga disgrasyada, nana. Anya tigatangan niyo, manong. Sa anak na gumatang. Umayak lang makiis-istoryakan ka. Ha? Hindi pa makikita ka. Mabain at makisaritakin ka. Taamangan ko nakno di naktumat lang pansinay. Ay, kastaya. Sa gayam ni Selmo, may sak abalaw kan pensyonado. Awan nobiyak. Ha? Mabalin ka de, di makisiningid kan ka adeng. Akat. Uwan mabalin lahat manong. Pasaray inal daw metin sa sarsarong karan nakadayjaya Selmo. Ay, ang kuman nga amoy ti dayjay nga tao. Papansin launay. Panagkunaket, kurso na danaka. Ay, awanan oras ko iti kakasta nga banag, nana. Nakong nasaya at atao ni Selmo. Hanan nga lalaki ti priority tadta. Ag urno nga kit di para iti panagpas nga ko. Nakiitak nga inikan na ka iti chocolate, hindi na minsan. Ay, uwan kinan kaon. Ngam, han nga gaputa kinan ko ka-type ko matanan. Ay, si kakit dimot na kong. Anya tamom nga'y amang ano ni Selmo gaya mo na talaga ti parakan ka. Sabong parakin ka.
Uy, kumporme matantetitad mo kanyak. Gapo, tanapatid ka kanya. Ha? Imposible, no di mo madlaw nga anda pa naggustokan ka. Nga, uray kasto ti kasasaad ko. Okay lang mo't kanya. Awan parikaw. Maaklunak nga uray adan anak ko, kat masikugak pa yan manan. Uwan Kastamot no ay ayatem ti may sa tao. Maaklon mo amin. Sapay awan pa'y planok nga makirelasyon manan tadta. Mauray nak nga ta. No aklonon nak, awan to ti pagbabawyam. Nakasagana ak amang ikalay sa akin ka. Kalay sa nga dagdagos. Isuntumot lang ti pagturungan na. No kasta, akdonen na kaon? Uwan ata nakapas nga yakon. Uy, agyaman ak. Di kanto agbabaway ang nangaklon kanya. Sigurado ka Wen, di kanto marigatan. Tatulungan ka amang padakkel kadagiti anak mo. Kat apaman amal pasti kasarta. Agnaid kayo ni Jibalay kaw. Ibilang kaw kaspudlo nga anak dagiti dua nga anak mo, Ilbay. Promise ko na itakin ka. Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Kaslimanti ko na ni Kabsat Maya. Dir Manang Biyanang, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan, babaanting kay panangidrama. Nagtrabaho idi ti asawa kiti adayo a lugar, kat bayat ti kaawanan ay barkada ak kadagiti artek, kan lalakiro ako kumare. Aging ganay sungsungak, kat nakaramid akiti basol iti asawa. Ngam kit di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Sige na ananang, kuyo gandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kong di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matan di inaramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay mi jay asawa manakaw. Apay nga kasjaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang idi. Nasulisugak idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga hanak nga ikan iti may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako mamat kanya na. Talaga siguro wana sakitan. Gapo iti panaglalaki biday anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabayinak sa anak ko. Amangano ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, tidinggin. Wando, patsin na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Si kanti mapano kayat mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Ngam di na ka maawat di asawa. Ipili mo kitibagim-king kwa na. Sige na tatang. Tadalaang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alaglalaki ka idi Nya ngay, di apitem itan tibunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabuartak idi. Dagi jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog ka dagijay ababay. Tagarangganjang dagijay. Ngam natangkemit ngamin ti ulam. Nya ngay. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isid-sidir dagita tanalpas nga rodan.
Tikit di ko mapan nakaurnos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. Katagpakpakaasi nga tulungan dak. Hey, ninanang mo tayo bang? Isuti ko yugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kadwak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabainak. Mabainak, Maya. Da kayon timapan iti inam no kaya tiyaw. No di na ka ngamin kayatin na baybay abaw. Di mo ipilit na bagay. Sige mata na tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talakay. Nga da. Pakpakuyog kanya nga mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kan ni Glorio. Di na nga rod kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kan ni Glorio lakay. Si Kamal ti makisarita kan ko na. Takuyugan da ka. Ay, Pagbigyam jay anak mo, taka si May. Masa si anak no kasta ngagsangsangay. uy nga rod. Nag-arami tumang ngamin. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo ko mama, titigundaway na ngagbalbalew. Isungala nalan, nagrupwat kan, takuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Glorio, baraw. Adda kami manain. Umay kami man, Glorio Barok. Ay, mala, sumrag kayo. No, tigagarayaw kat umay kayo makisarita. Tap nagsinublan kami kin ni Maya. Ladingita ka, ngam awanin tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga. Mangpanak na kanya nga. Nagbabawi akti nagbasulak, Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon yaman tinagbasulan ti anak May. Dayjay ka nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan May. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinublan kami. Adayo siguro na mapasamak ti kasta tatang. Anya ayati kayat mong aramidak, Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin nga isubli ti amin, Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak, Glorio. Ay, hayatan ka ununay. Nukasta, talaga nga wanan namnama, Glorio. Awanin nanang, pasensya kayon. Glorio, apay no ikampay ti may sagundaway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay, tanya nga rin ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na ang mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo't nanang. Uray, pay. Agbasol ka lain no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga road. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya, Isuan mo siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo dya sawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay ti kunam nalakat may sa. nanang. Nariga, tawan kadkadwana kunam sa. Nang runan no kumapsukan. Sana pa nang idawdawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawanak taon. Ige asikaswag ti bagi ka. Ay, sos, kunamla ti kasta.
tamok at ti pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti riknam, talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan niyo anak ko. Tao laeng mo di asawam, makarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko narigat tag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itay pa'y lang agun unay ti cellphone mo, di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no emergency mo na ita. Han nga emergency data? Baka dagi man ang artak nga ako kumarik dagitan. Ay, asino aya na ita? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, mate. Ha? Ay, yag yung adagos! Hello, Glorio? Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mong asawan? Agawid ka na. Agnag ka nita balay tanan ng kentatang mo? No, kasta, napakawan na kon. Mawat nakman ng Glorio? Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kon, Glorio! Na, anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang, pag-awawidin ako ni Glorio ay balay na. Agdan na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay, dagiti nyawid mo akawus mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mangi impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo ka ni tatang ta isa runo nang ay umay niya. Bunagan nanto amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamatlaangan ti amin kanyata. Di ka pa'y unag kampante. Kasan pa'y la 100% ang napakawan ka, Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsinat at ti tupikuda. Isotap no agsardeng dan asuman na o. Agsinubyantan. Ay, kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka mandanagan. Tanya ti amom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigud arik naking ka. Ngam, oray basta adalat tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka madanagan. Glorio, nakaluto ako iti pamigatan ta. Bumahon kay tanta mangantan tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho, Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diakon na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanan ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Di mo kano anak tad ti agtrab-trabaho lakay. Kujay asawa na ti para balay. Nyay, apay, nagikatin ay iti trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas jay. Nabaliktad mo ti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadata mo't nga impilit na tibagi na kiniglorio. Una, nga misuma tinang paawit kan ni Maya di balay da. Napilitan la siguro day dayag. Nagrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatayan na launa dyan sa awala. Iso at dumakil mo ati ulo dyan maisan Ay, agbalin sa mo ta kaasi jay anak tak iti sidong ti asawa na iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa lang kami. Di da lang arod kayat iten.
Ay, napakawan na sigurong na pinagawid na mo ito ni Ije Balayda. Amom lang aya. Tayjay mo kami na maya. Nonya nakanda. Apay naglalaki ijay. Nyalala, di mo si Diren ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawyan na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkin tuba ti ulo na. Di na amo ti mabagbagan ijay. Kanya nga ita. Nalala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasan dayjay. Ag-move on tayon, lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-ininaw. Iso nga siya kung natin nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Diyak mabalintagig gamiti danom, tanabanugak. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kasta nga ka na yung tararamida mon. Inal daw ang awang kay balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang arod trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo maya. Ha? Awan karbang amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo, no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay, iti siyak tagtrabaho. At daya nang nagmukha niya ka reklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate at trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kastoy ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Glorio. Nagkapuak iji balayaw. Nakalukat. Simrak, dagijay manok. Agkaiwaran ti rugit day jay. Kanjay lababo yaw. Napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw. Sana nakaluban. Iso kinalubak kitayan. Ururayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw. Adi ka man lang nagidalima nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumet ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet. Nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat ano na talaga kasta. Tamadama pa'y lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya? Kunak man no napakawan maun. Pakawanag to naikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay unay kan aya. Pinagsublim pa'y lang aron iti puder mo no kasta mo lagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Nasya naya kanya saan? Taginuliban nak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabaw yan na matday dyan ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinuto mamasida maya. Ay na, nabartak ka manan. Unay matikas tang araramida mo, Glorio? Di naksermona na. Di mo kahit ti makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga raw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak iti ginuliban nak maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio. Siguro malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit kita kayo pa ilaang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Oh, imposible Mo, adda pa ti komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung dadya ngay naramit ko idi. Lipatan ta ko man ti amin. Nukat mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kita kahit kung aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain.
Di naksermonan. Nawatam, ha? Nay, apay akas tatilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw nanang? Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo basta ko na nga agawid to kano no kay kayat na. Nay, apay nga yakas tatiraramidon na. Awan lang nga rin trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taagungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang, panawa mo. Ay, haana. Kakaiso na nga inawat nakmanan iji balay me. Amok nga maisublin tumatlang ti sigod nga linangan me ken ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw, no kasta ka na yun. Kasi ka lang ang sakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlang di asawak, nanang. Maya, anda kadwa kasi mangbait ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbang nga oras mo? Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrakan Olivia. Maya, mangisagana ka iti merindaan mi kin Olivia. Maya, dalusam ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya, apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik. Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho jay ili. Pagkabangag ko ma, nga maurasanan, kaasimoy. Anya, ibaga man tagpaiso kanyak, Glorio? Imposible nga gayem mo lang day nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan iti balay ti babaem? Kat siyak ti mangbiyag kanyayo? Natural, laglagi pam, apasot pay laang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May baya mo na nga karo-karo. Nuhanak nga mapakawan, halang! Isuntumot langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na nakaw. Di ka nagsagay. Aklunam laang ti kasat mo iti asawam. Takunam mo. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom idanak ko. Lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawam. Anan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye yun Total, napanaknakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara Magambo ka nga raw danak ko. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak tim mo na nga nagbasol kanya na. Nasakitan iti husto gapo iti naramid ti asawa. Ngam awan karba nga kamasakitan, ta syakkat nga rod ti mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas dal daw inot metla anak kailiwliwagak ket naklon kon ti amin. Pimanaw metten da Glorio kan ti babae na ket jakon ammo no sa dino ti ayanda ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti saan na may parban. Ket ti adala na adaw ko iti kapadasak sakbahi nga garamid iti may kaniwas panunuten pay iti maminribo adaras. No nasaya at nga tatibungan na wenno saan. Tasaan na may subli tinapalabas. Masaya nga nakiti napinta sa linangan mi idi iti asawak ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayem mo, Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring.
Eli Palacio. In your nose, parity script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno anagan tintay patangatang ngay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear Manang Biyana, adda kalugarak ano mabartek kat maamnesia. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak matdayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil? O na yan, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met nga min, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ti utang ko tata. Limagasot lang met kidi taklabanag daytan. Dayta limlimagasot ti paspasabat mo kanya akong tata. Pasensyakan, Barok. Wen, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito ti bayad ko. Tita kayo. Na, magluloko dayta taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang dahi tatawag. Ha? Nay, Pagkiling? apay, asino ti ka, apam, Luis, anak ko. Dahi di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknanganan, huwag sasaw. Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay akas tatimbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit iti lugan ti Rick na. Agungat, apay, kukuha na iti kalsada, pag naan nga rog nga iti motor, pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ukali day chay anakay. Pasot siguro ati panagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malala, baybay amon. Ingka kaamangalan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya, Nagsigangak iti ikan. basta manin. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Jak manganan, nabsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asida anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Umanag ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti kahit siya kwarta. Ibagamta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan? Nuwan, ananang. Iso nga ibagam no manuti kahit mo. Dahited ko rin ka. Yag mo amin ti kwartam, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait.
Talagamot day tanga arak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat ti epekto ti arak ni Manong Luis nanang. Wala, awan pa'y kiidi ti kaapanan mabartag. Ang limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Iso na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom. Amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun nanang. Adang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron nanang, sana balay, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Oray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anamartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Saan, anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga laeng ti itid ko. Tata Tino, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. Saan apa nagimot, Marie? Ngumadnapay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo nagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. Sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbangunag to ti umayagbayad ken ka. Lumabasak pa tata. Ne, napartek ka manen Luis. Apay, naginumamanen. Iyan ti balay da kumparik tata. Ewan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh? Imposible Ang mga no nalipatam lang, tata. Mano ti utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na tata? Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tabayad ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkagday siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailaan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Oh, adtoy tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, Wen, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartek ka man ay nasimangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no injinom mo amin ay nakwarta. Jak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin ti madikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak kaw. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mo no, igatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadya katrabawak ti nagilibre itin shot me.
birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Diya karuda mo na lang. Diya mo tin malagip. Kaslaad na lang tidak. Diya malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kung kwa na. Ay. Damagag to mga agpaisugang kwa na, nanak. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tidan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imot nga road. Uray kumaano impadulin na laang. No kasta, talagang aron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararamid daan niya. Ay na, pudno dayta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga rod amaw. Nga maiputeng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amanga no impartek na kitin palusot na laang daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, tatatinaw. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa yakas laganado kayong agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may saakaban man na nabagas ti utangag, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta agbayag kawan. Oray inong tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alang arot tata, may saakaban ti utanga kon. Agpaunaak manan intun umay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Ni Luis ti lumapas. Kat may basang-basing nga magmag na. Ay, padagasak man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto eh. Nagagat, nagbayad iti utang na nung kastoya na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ang ti utang di kabsat mo. Amangan mo kaya't mo abayadan. Nagsildo ka masiguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat ko ya. Bayada kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Iliblibrida. Kahit, ayan nga rin ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwarta. Ay, siya nga rod malagipon na. Ang mga nung narigreg ko man na. Ay, liklikang man nga minon ti arak. Ang mga mo't nulukluk kwenda kan dagiti kainumam. Ang mga no isuda ti mga alay ti kwartam. Saan na siguro ang maraming tigas tanan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tama nga no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo it amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-displik amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di kasto? Tadyak mo't taktakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tatatino! Imado tila ako yun Si kamag gaya Marie. Umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka?
Bayadam amin ng utang mo. Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga rin ti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wenno saanan. I love you, nanang. Hey, sa kamula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, nanang. Ikawan yung mau no ada ta iduling ka. Siyak ti mangiduling, iti kwarta. Toy, nanang. Nagsuldo ak. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, nanang. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Alagi din, nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsuswildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gamno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Ibaga mi di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipain na dagiti kasapulan yung nga agiina. Jay na nga raw jay kabsat mo anak ko. Saalan ang lambing mo kanyak no nabartay. Agay nga agay. Angam no nausawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon amabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan naginom iti arak. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga ron ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa ila utang di kabsat mo. Ne, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang kaya. Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat sano nakainom ka. Sasawin nyo mo, tata. Kaso samot nga aldaw, ti pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadak king katata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yo, tata. Manoyat ti utang di kabsat ko, tata. Bunak no nakabayadan. Saan pa barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayat ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kabsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag na dya kabsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Dahito'y ti listaan. Dahita, kita mo ti utang ti kabsat mo. Diyak mabasa. Ibagam latan naman itad ko. Ay, adda pa yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ni insan karda? Mano ti utang na? 2,000. Bayada mo nun tapat gamsamo dahil dya kasinsin mo. Oo na. Sige. Patpat ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti dahil dya karda. Ta, nariga mo lang di pa nagbiag na. Ta, agsakit dya asawa na, tata. So, sige man lang bayada mo tanti utang na. Ay na,
Awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis. Di na malagim tararamidan na numabartek. Nakaganan siya manana. Iso ang nakagatang manan tinayon dilahog dito istor ko. Iti splik manan dagito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutuan mo dito yung istor mo, kakatinaw. Aywan kaka. Tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayon tilako. Umigpigsan saki ditikitan bito istor mo kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo. Adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrap-trabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya istor mo. Naura man. Anya? Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga rodon. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip dilutluto ka bananak kayo. Ala, wada! Naikimusan ti istor mo, kakatinaw. Naimbag ata na hilasin ti balay mo saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasaluak pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kang tumanin kaka. Tapno makarugi ka man ay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag kaka, kapilitan nga gisursura kitilako ko na tawan mo tantay store ko. Nala, idisum nga raw ta agpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kon day takada kayo. Intong pigat, magdagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan kaka? Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina ka mangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan iti pinagpatakdar ko iti store ko. Kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayam mo, Tino. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan. Wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo.
Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakad tayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo ama ng biyanang, ken biag ti tao. Kat pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga mariplayan amin dagita, ngam kit di mabasbasak, ket pakaragsakan unay tigayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica saan napudnoanagan, tintay patangatangay drama. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami, mayat mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nogsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May mayat atawanan ti sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumalaw kan dito balay Danica. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabitlaang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalat ti ibagbagada. Naibagak lang agsinadan, ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay, ngem kinapudno na, jak kayat nga agsinada abalayan. Problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawunanan ti panagdanada. Kasjay dametan. Jak kayat nga agsinada dagiti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kendaryo. Nangruna ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akaase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sasaritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica. Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Gano sikat ti kanayon ang mga apakan niya. Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adanak kiryo. Respetuan da kami kumamad Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo itinasaya at tayo. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Uwanan tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayan da. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay kay nanang. Kitag may saakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? So ano kaya't tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo. Sapay nalawa adag at itawidin nyo.
ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan, tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnosan nyo ti bagbagiyo, kat maalayo ti tawid yo adaga. When now, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Uy, Dario, anya nga iti maibagam? Kat sikat ag desisyon ni ti dayta, adali ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdata nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sumbatan nyo kit diti damdamagag. Ngam ne, yak kayat amakita nga adda saan nyo pag kinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matitawid ko Oray siya ka. Nalakaya ti awan matawid na. Kat, anya nga ron ti desisyon mo? Ganya pa ngay. Ang uwi na na. Santan nga agsina. Ngam, kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga agapata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan Si kate agbalbaliw? Apay ko mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak si ka Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Awan tatang. Kit na pagnumuan mi. Asaan mi napatuloyan ti panagsina mi tatang. Nasayag nga ron. Ngumnay, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langag sina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakilyo. Uwan tatang, han kami nga agapa. Promise tatang, agbalbaliw kami. Nasayaan nga ron. Sapay lakuma, tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karupa nyo. No agapa kayo manay. Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan ka ni nanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Malakaron. Agawa am tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisem kan, 1, 2, 3. Umisem ka! 1, 2, 3. Nalpas, ang kay Jayan. Uy, Danica, nakitak ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Hasla italaang agpost ka itiladawan nyo Wan man lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita Sana all. Nabasak je comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Jakon rin replyan, ja comment mo. Oreta in heart comment niya. Una. Awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta ayan. Owan, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latatiin nayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. No da kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan.
Idiaan na palpalabas, nagapapa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro timakon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Ha? Kan adadanan ang itan niya kita ma. Ay, wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Muna yung pakinasweet data. Dario, Danica. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit? Ay, Dario, ikisnak tap no makita da. Ikisa sa asawang boy. Ni, darasam ata kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Naula talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super kayo. Agbagbagay kayo pa. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita da kada talulit. Umapapal tansan. uwan nga ruda. Ay, uban nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Naglumag ka. Mabakaya mo. Kat alangan nga siyak timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya abalayan da Dario kendani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pay nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Taka na yung tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasaya at ano nalailo dan. Kasjay kumakanayo. Saan da nga ta nga agap-apan? Yaka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa namanan. Pag sinahan tayo dati. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot ti kasto yung kabinitan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinit ni. Naggulo man Di ka man matita. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Sakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Patayabak da tapos ti somno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Hanak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto ka mat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang jali nutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka nga inlutuan. Unay mo tigas tang aramit mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutuam na daduma. Dario, Danica. Ha? Adda kayo. Umayak man. Ni nanang. Ay, darasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplaang ka iti kapim lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gud walat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplahan kayo. Ay na, sa anon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyar yung agasawa, anak ko. Kasta kumaakanayo nun. Katuan mo't, nanang. Kasta kami butakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta amakit-kita mi kada kayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat ka iwaram tandang iti kagawa am ija salas. Kakaasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadag itay chismosa akarupa dita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka, mat. Italaang mo't adyak na isimpa dagjay. Napanugak nga rudmot ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga ron ti sweldo. Awan,
Yak itagking ka. Kastatura ka ngamin. No kaya't mo ti makagamiti kwarta. Trabaho ka mata. Makitam di kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam, takas na ti ugalim. Sika lang aya, nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan pa nagayat ko ka. Jakon maisubli da ita. Kat anya nga ti gatang ko iti balo ng dagit anak mo ngay. Siyak ton ti gumatang. Imot kakit di Ada kumamang aram kanyak, tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala kumaa. Urayak nga ramidam da ita. Tapno nawaya akmatan. Ay, nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadyakan no amin ijakabsat ko kat nohang ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Ay, saan tala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan ngagsina. Day tangamin ti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel tang agsina ta. Ta nagkasarta ka nung amin. Kat ano saan tan ate agpamarang. No kayat tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itin min iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaam mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Uray ti kabsat mo. Itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawidak kada kayo. Nanang, intid dan ti tawid ni Dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawiden nyo kada kami adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta Dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsinata. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagi ta. Ay saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita may bagbagam. Sa nabalay, taytad ko ti sustento dagiti ubing. Awanen abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wen nga roda Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinad Ay, wen nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumetlaan ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom ti tawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalong. Anyan. May meda jay. Kainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka, tulungan na kuma. Abda na padung parang abakal. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasim dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Kaunti korta ni nanang ko. Pinagpili na. No idarum ka kung ano gastusak nila disgrasya. Naimbag ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay raman nakita kat nagsinata nga rodan. Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawanan ako madani ka asawa. Sorry. Agsinop lang ta ka din Tornuson tati santa pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangam ti kwarta sa munto ibaga ti kasta. Naglalay nga mon ngay. Salamat ka na. Pakawalan ako man. Agsinop lang tanda ni ka bakit?
Manjakon, pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanyata. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang amti kwarta, saka kundi subli kanyak. Never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailang am kanyak. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinubyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami lata, ngam kitdi, agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impamay saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tigayam mo, Danica. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Manang Biyanang! Hello everyone! Naimbangal daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Rika sa naapod na nagan, tintay idrama. Dear Manang Biyanang, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pa'y kankwana. Gat ka po iti dayta kinasingpat na imabusuak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kay? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ka agunay no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasat ti bagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Uwanto? Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namate manan di asawa ko. Ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ti aglablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok, takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabahom, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Papan kailatan ni tayo ni Rika. Mabitla amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Ani, ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka laang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mon ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga kaman takitaek no addadadael tangipon mo. Apay, masapol pa'y lang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kan ka? Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung manti takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutyan anayin na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man,
Ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lamiis siguro da itaw. Kasanuma ngamin. No sumangpad ka nga gapoy ti trabaho, sigamay lang tagluto, kanuan niya pa dita. Kapilitan mo't nga ron nga ramidok day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun ay. Manipod sa nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga ron kan ko ana. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsika, di nakakaasyan. Ay, No siyak ta kinasawa ken kwa na. Saan gagba